E whaatalo whātu talafo la Radio Samoa le nei fo I tai au, usimail whaafonga o talo leso lua. E limas fulu afe tangata e mo o miona ave ese mai le benefiti o le Job Seeker Support le o lo manao iai le malo, ai a ngai e whainga luenga. O se tasile nei o sini o vaenga e iwa na fofonga mai el pale mia na nafi Christopher Luxon, o le tu I tia o tangata I le benefiti wa tā ua, ma o lo taita ia le Minister o le Social Development Louise Abston, mai le se lau ivas fulu afe tangata sa iei tau sanga tā luai, e tu umai ilalo I le se lau fase fulu afe. I lona o te lenga, o le se fulu tolu tau sanga lava le umi o lo o tele ina yeile to a tele le benefiti leo o tā ua, a o tala vau mai le se fulu valuanga I le luas fulu wha tau sanga. O le se fulu iwa tau sanga le umi leo lo o tala benefiti ai. Wha mamaunga ne o lo o sauma le reporti ma o lo o tā uai, o le nau ta inga o le malo, ia ngā lulue tangata na ilo le whaalango lango le benefiti, ma o le mawhaifo I leo na ola tūto o ta si ma manui ai a inga. O le atuli mata ia I whaamaunga I whaailo mai le mtanga ruenga le social development I vaiaso taitasi le a ngai I luma o le nei fuanga. Ia sau I lalo I le fitus fulma le 5% le to atele o tangata e no nofo I fale wa tā ua o emergency housing. Po fale na ia o fiei fale tali malo o lo su ele malo. Mo tangata ua le ai lava se fale mapu iai. O le minister o fale o ia leo le a ngafa ma le tuli loaina o tangata ua umio no nofo I fale tali malo. Ma I le reporti o le emergency housing e tataona wha ato a wha au ngā lava pe a whai ua matua I lea I lava se isi fale e o iai. Ua whai mai iai fo I male malo o le a mata I tu pe le umio lo no nofo I tangata I fale tali malo nei ai maise o le tataona sau I lalo le a whai. O I tu uma nei o lo sau I le lisi o lo mana o le malo e wā ili uma e au fia I ma a inga ma whanau o silia ma le ta I se fulu lua vaiaso o no nofo I emergency housing. O le nau ta ingol pale mio ni usila Christopher Luxon o le mawhai leo na sanga wha malo sia whainga wha paanga ma le atu a sia I sautei sasai. O le aso saa a sao le atu ua I Luxon ni usila ma le au malanga e au fia I sui sinia ma le vaingo pisinisi ai whai malanga atu I Singapore, Thailand, whaapea Filipaina. O Singapore le mua asia, po o se tasi leo atunu o lo mawalungai inivesi whaavao malua ni usila o lo o iai. So o ai ma Thailand, lea whaato ato e asia. E se pale mio ni usila talo mai le luafes fun maltolu. O se whainga malanga o lo mawalunga le whaamoe ngol pale mia, ia tanga whaamausa li e whainga whaapaanga ni usila, ma tunu unei. A o toe tau mawhai ni usila e whaatula I mailo na tamau ainga, ma e matua e mo o mia tele le atu asia I sautei sasai, mo so o tanga whaapisinisi ma whaatawa inga. O Filipaina le atunu e lasi iai, ai ele I toe taliu mai le awi le aso lua se fulu o Apirila. O le matanga luengo si o manga le isi leo wanga I e vaea o na tangata ngā lulue. O le aso na nafi na pala uli ai le matanga luenga o na tangata whai ngā luenga tū mau po permanent staff. E whaaulu mai voluntary redundancy po o vaea nei e ofo mai ai lava le tangata. O le lava o lo o whaau au whaasolo vaea matanga luenga ese le malo a o whai mai ai I au nanga uma o lo I lalo le whaamalo le malo. E tatau na whaasao mai le tasi tesi 5 biliona I tau sanga taitasi. Ripotio le la sanga mua lewa uia le matanga luenga o si o manga I peona iei ana nafi ai ele I whaia nisi whaatala noa ngalo ia muli mai I se taimi o le nei tau sanga. A o tatalai le avanoi tangata uma o le matanga luenga ele o iei se whai numero tuli mo vaea e tatawana iai. Whai watu I reporte le COVID. Tolu afe tolu se lau valus fulma le 5 isi cases for reportio le COVID to tonu o le vaiaso whaato a umatu. Ma le isi to a se fulu tolu o tangata mali liu whaau popo, e fe so o tae ma le virusi. O le reporti lea le soifua maloloi nana nafi, ma o le lua afe se lau ma le iwa o tangata na reporti ai le vaiaso tāluai, o tangata watoe maa ua le COVID. E o mai le po le aso saulo o iai le fale mai le se lau fāsifun ma le 5 tangata o no le COVID ma o Canterbury, le vaenga o pito I maa ua lunga le foi numero o tangata a fia na wha mawina mai ai, I le vaiaso walu. E le o te lese e senga o whai numera o le reporti o le asonga fua o le vaiaso o tuana I atu mana nafi, ai I tangata tau fia I whale mai ono le COVID o le ualu I lunga whaatasi ai matangata maali liu. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.